Assalamualaikum, урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү чыгарылышта силерге орус унааларын көрсөтөбүз. Бир гана орус унаа эмес, орус унаалардын арасында турган корейский, Россиядан келип жаткан транзит номерде турган Nexia Matiz'lerди дагы арасында чыккан болсо тартабыз. 2107 46 000 пробег жүргөн, жылы 2002, объем 1.5, транзит номерде турат, 110 000 сом. 0707 804 823. Bundan keyin ушунун эле жанында дагы бир 07 турат, 52 000 пробег жүргөн, жылы 2006 механика, 120 000 сом, 704 804 814 деген номерге турат. Ушунун жанында универсал сирен түстү турат. 26 000 пробег жүргөн, жылы 2000 механика, 0704 80 14 84 120 000 сом. ВАЗ Лада 99 транзит номерде, жылы 2003, объем 1.5, 165 000 сом, 502 72 70 72. ВАЗ 2107 пробег 21 000 жүргөн, жылы 2010, механика, 180 000 сом, 709 95 55 63. ВАЗ 2107 пробег оригинал, жылы 2008, объем 1.7, 155 000 сом, 0557 52 20 19. İçki salonunu görüngsüzler. ВАЗ 2107 пробег 56 000 гана километр жүрүптүр, жылы 2010, объем 1.5, 165 000 сом, 505 209 909. Транзит номерде турат азыр учурда. Ички салонун көрөбүз. Электропакет, сигнализация бүт баары бар дейт. Караңыздар. Жаңы жүгүлдөр. Дагы бир транзит номерде кызыл түстө 07 турат, ошону көрсөтөбүз. Пробег 59 000, жылы 2005, объем 1.6, 130 000 сом, 0700 18 78 26. Volga 3110, жылы 2008, объем 2.4, двигатель Chrysler дейт. Баасы келишимдүү экен, 555 77 84 77. Бул Волганын баасы 180 000 сом. Lada 99.
жылы 2001, объем 1,5, 150 миң сом, 700, 100, 968. Niva'ны көрсетеміз сіздерге. Жылы 2004, объем 1,7, 185 миң сом, 501, 00, 69, 08. ВАЗ-2107, жылы 2011, объем 1,6, газдағы бар екен, 160 миң сом, 701, 15, 96, 00. Nexia 2, пробег 109 миң километр жүріп тұр. Жылы 2008, объем 1,6, 160 миң сом, 709, 61, 73, 37. Nexia 1, жылы 2006, объем 1,5 кондиционер бар, 145 миң сом, 709, 61, 73, 37. Nexia 2, транзит номерде тұрады. Пробег 139, жылы 2010, объем 1,6, автозапуск бар екен, 180 миң сом, 718, 78, 26. Nexia 2, жылы 2008, объем 1,6 механика, 175 миң сом, 702, 05, 05, 37. Nexia 2, жылы 2008, объем 1,5, газдағы бар екен, газ бензин дейді, 115 миң сом. Болған басы 115 миң сом, номері бұл жақта 0710 10 35. Nexia 2, жылы 2010, коробка механика, объем 1,5, расход 106,7 расход қылады жазып тұр. Ал емен бағасы тілекке қарсы келісімді, бірақ аз біз ішінен сұраймыз. 703, 589, 681. Бағасы қанша екен? 190. 190 миң сом. Volga 3110, жылы 2001, газдағы бар екен, 120 миң сом, 552, 250, 350. Ички солын көріп байлы. Ақырғы тоқтай тұрған басы 100 миң сом болады дейді. Пробег 0,25 көрсетіп қараңыздар. Панель торпедалары таза екен. Отырғыштарда қосымша сон чехолдар салынған.
100 000 сом болады деп номерде сіздерге дағы бір жолы ескертіп қойлы. Лобовойдың үстінде жазылып тұрады. Артындағы багажды ашып сіздерге газ установка болған жерде дағы көрсетіп қоямыз. Полбака газа. Урматтуу көрөрмандар, бизден бул чыгарышыбыз дагы аягына чыкты. Видеобуз жаккан болсо лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Кийинки базардагы сиздер үчүн көрсөтүүгө аракет кылабыз. Көрүшкөнчө.